Grass Music Records. Yeah, back to resistance. Hey, yo, dirty. Here. Diana. Black Joel. So that's it, let me great brutal resistance. Production. Soyon maman kap kat pitit li kap man boak ale. Konsans li ap manje l men li pa kap ale. Lo gad nan sil ou wè sit lo selman kap koule. Se sa la pou li balyon denye chans. Tan pri souple. Balyon denye chans. Tan pri souple. Histoire Marie-Jeanne mwen fin raconte. Yon jen fi li leve sou katye ya a tout zinitel. Pa gon jen gason ki kad zil te kon kouchel. A 25 ans, Marie-Jeanne vin mariye. 4 petites, 2 garçons, des filles. Li vin posede ak Marie en bas la vie. Ya pleve des filles, yo pa bon emploi, mais depuis le jour yo nan la ri. Paske yo gen kek avni pou yo sauve. Histoire yon maman kap kat pitit li kap man boak ale. Konsans li ap manje l men li pa kap ale. Yo gad nan sil ou wè sit lo selman kap koule. Se sa la pou li balyon denye chans. Tan pri souple. Balyon denye chans. Tan pri souple. Vie maladi koz Marie vin mouri. Li a 4 petites sou boal konya se li kap kote vini. Men li gen premier petit garçon li ki se Jimmy. Tout espoir se sou li. Yon jou matin an tout pièce li Jimmy leve. Li pran la ri pou la chache yon vie job nan yon vie factory. Padan la pase sou del ma brigade met men sou li. Le yo gade pièce li. Yo el make yon zone de non droit. Jimmy pase pou bandi. Yo komanse bat li. Bon moun ki te la ki kouri alre le maman li. Histoire yon maman kap kat pitit li kap man boak ale. Konsans li ap manje l men li pa kap ale. Yo gad nan sil ou wè sit lo selman kap koule. Se sa la pou li balyon denye chans. Tan pri souple. Balyon denye chans. Tan pri souple. Ak sentil tou mare, Marie-Jeanne paret. Li di se pitit mwen s'il vous plaît fon arrête. Men devan zyel Jimmy get up an. Lize kout baton nan tèt. Moun yo gen baton, yo gen zam, yo gen manchet. Marie-Jeanne ap prele, Marie-Jeanne ap kriye. Pitit mwen se innocent liye. Gen sa ki di son bandi yo pa padonel. Yo agi manchet yo met, pa ou chou yo vide gaz yo met di fe soin. Yon maman kap kat pitit li kap man boak ale. Konsans li ap manje l men li pa kap ale. Yo gad nan sil ou wè sit lo selman kap koule. Se sa la pou li balyon denye chans. Tan pri souple. Balyon denye chans. Tan pri souple. Yo, c'est la N7, Neglet Negret. Brutal Neg Resistance. Combien nan nou ki gon fami ou bien zami, ou bien frère ou bien sè. Ki victime même Jacques Jimmy. Des zones li sorti, yo fèl passe pou bandi. Yo, message ça, c'est pour tout le monde. En général, avant de tuer, faut réfléchir.